دما خوش ببینرین هجا ایرو 25 نیسان 2024 جه روژان روژا پیشمه بویر و گشتن هر سرگی و هری بالکش دین دناوا روژه ده قومینه مجوره دناوا بلتنا داوی روژه ده پیشکش بکن. 7 سال دسر ایریشا چیای قرچ و خیره در باز دبن ده و ایریشا کو جالی ارتشا ترکیه قرکر پیک هادی ده 38 شهید و بریندار بون جبو بیر آنینا شهیدین خواه خلک کانتونا جزیره ل قرچ و خی کمبون ده مراسم بیر آنینه ده لدیجی همو جوره پلان و کمپلین داگر کریه پیاما برخودان و تکوشینه هات داین. 25 نیسان 2017 دوی روژه ده جاره یکم بو که دولتا ترک ببالا فرنشر ایریشی خاکا روژاوای کردستانی گر. ده ایریشا لسر آگاهی امریکا و روسیای پیک هاتی ده 20 بالا فرنشریان داگر کریا ترکی سینور در باستکن و قرچوغه بمب باران کرنه. لور بریارگاه فرمانداریا گشتیا یپگی و یپجی نواندارا گاندنا یپگی و آواهی رادیویا روژاوا یل چین قرچوغی قدسی گوشه سوریا ترکیه و عراق ده بو آرمانج سی جوان روزنامه وان 20 شروان و فرماندارین یپگی و یپجی شهید بون هروها 18 شروان جیبرین دار بون لکیل کاوه که بالا فرنشر در دورا 9 کیلومتر سینور خود در باز کرن و ایریشی چای شنگالی کرن. هنگی لورجی 6 ولاتی شهید و 10 جیبرین دار دبن. هم وقت ایریشی شروانین هیزین سوریا دموکراتیک قصد داعش دبی تختاوی رقایده آنی بو برتنبونه. بشتی ایریشی ریو بریا خسر 25 نیسانی وکر روژا شهیدان دیار کرد. ببونه یا روژه خلق کاندون جزیره بر خدانا قرچوخی. للوتكيا تشي انزام ريف برا مجلس مالبات شهيدان ابا كروشلات سوريا جواهر عثمان اخوي وديار كركو دولة ترك دخوازه دسكتين كو بصايا شهيدان هاتنا بدس خستن تيك ببا نجي بيلان خواني قرج بسرمدا درسن وحولدان خواني مازندكن كو اذيرادا هي تيك ببن افستاتویا گو بخوینا شهید هاتی آوا کرن هلوشینن پروژانا دتوا ديمقراطيك بمعنى بكن بردفكا يكينين باراستنا جنية بيجي روكسان محمد جي آخبي وبحثا رول برخودان و تيكوشينا شهيدان كره روكسان دست نشان كركو ببرخودانا شهيدان و رامانين ريبر عبدالله اوجلان ديل هم بر إيريشن دجمن و بلانين وي لبرخوا بدن أمي بهفرة لهم بر حمو بلانين اردوغان و دجمنين يلي باكو رجلات سوريا كردستان أمي بن بخن أو جي بكادو خوات بتكوشين بصايا برخودان او دست کفتین کو شهید ما آوا کرنه چاندا کو شهید قرچو جبو ما هیشتن دیروکا کو جبو ما هیشتن تکوشینا کو ریا آزادی کو جبو ما وکرن و هر در با آزادی و بچه هر بله ایرو 25 نیسان روژا شهیدانه به وی بونهی به ریا داخلین او چالاکیان این بیرانین شهیدین آزادی کردستان هاتن ببیرانین ده چالاکیان بیرانین ده سوزا خورد کرنا تیکوشین هات داین 25 نیسانی روژا شهیدانه روژا بیرانینا شهیدین قرچوق هین کود انجاما بمبارانا بالا فرنشر این دولتا ترکا داگر کرده شهید بوبون دسر ایریشا دولتا ترکا داگر کر آل سرچای قرچوخی را 7 سال در باس بون. ریوبریا خوستریا دموکراتیک آهری ما باکور روشلات سوریه ببونه یا 25 نیسانی دا خویانی یک دا.
ڕێڤەبەریە دداخویانیەدا شەهیدن قەرەچۆخی و تەواهی شەهیدên باکوور و ڕۆژهەلاتی سووریە ببیرانی و گوت لە باکوور و ڕۆژهەلاتی سووریە 25 نیسانê ڕۆژا شەهیدانە. ساڵا 2017 di 25 نیسانêde dewleta Tirk bi bala Firînşer çiyayên Qereçoxê bombebaran kiribû. Di encamê de gelek şehîd çêbûn. Şehîdên me li Sogeriya Serketinê û sibe rojeka ewle ne. Şehîdên me ji bo me çavkaniya hêz û israra bi rizgarkirina herêmin dagirkirî û avakirina civakeka azad û demokratîk in. Rêveberiya Xweser di dawiyê de soza şopandina xeta şehîdan heta pêkanîna armancên wan hate dayîn. Meclisa Malbatên Şehîdan a Herêma Firatê jî daxuyan yekda û got. Di saya fedekariya şehîdan me destkeftiyên mezin bi destxistinê û heta serkeftinê û azadiya fîzîkî ya rêber abo emêriya şehîdan bidomînin. Meclisa Malbatên Şehîdan a bajarê Tebqayê jî çalakiya bîranînê li goristana şehîdan li derxist. Şêwermendê Rêveberiya Xwesera Demokratîk a Tebqayê Mezlûm Yusuf Axivî hemû şehîdên azadiyê bibîranî û soza dewamkirina berxwedan û tekoşîna li ser rêya şehîdan heta serketinê da. هەروەها مەجلسا ماڵباتên شەهیدان لە حەلەبێ jî ڕۆژا شەهیدان bi daxuyaniyekê bibîranîn û gotin şehîdên me ji bo doz û azadiya Kurdan canê xwe feda kirin. Em ê jêlîriya şehîdên xwe berxwedana xwe bidomînin û armanca wan pêk bînin. Bi heman armancê jî Meclisa Malbatên Şehîdan li Şamê daxuyaniyek da. Endamê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Abdurrahman Ferhan şehîdên 25 Nîsanê bibîranî û got ji bo parastina nirxên şoreşekê divê mirov xwedîlikeda şehîdan derkeve. Şandeka Tacikistanê serdana Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê kir şande û nûnerên rêveberiya Xweser li ser rewşa herîmê û metirsiya Daişê nîqaş kirin piştî hevdîtinan rêveberiya Xweser pêncî Daişî yên Tacikê radestê şandeya wê welatî kir. Rêveberiya Xweser û Tacikistanê li ser metirsiya Daişê guftugû kirin. Şandeyê Komara Tacikistanê bi serokatiya Balozêya Tacikistanê li Kuweytê Zubeydullah Zabedov serdana herêmê kir. Şandeyê li Qamişlo ji aliyê berpirsên Daîreya Têkeliya derva ya herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ve hate pêşwazî kirin. Di civînê de aliyan tevî rewşa Bakur û Rojhilatê Sûriyê giştî rewşa li Sûriyê nîqaş kirin. Hevserokê daîreyê Fener Gaîd destnîşan kir ku rêveberiya Xweser ji bo çareserkirina krîza Sûriyê giringiyê dide diyaloga Sûrî-Sûrî û hewl dide vê armancê biriya dan û sendinê bi hemû aliyan re pêk bîne. Gaîd da zanîn ku êrişên dewleta Tirka dagirker ên li dijî herêmê zirareke mezin da binsaziyên herêmê û milyonan çêniyan. Gaîd êrişên dewleta Tirkiyên li ser binsaziyên herêmê jî bi bîr xist û got ev êriş qanûnên navneteweyî û peyamên civakî bin pêk dike lê dîsanê jî civaka navneteweyî bêdeng e. Yek ji mijarên serekeyê nîqaşê metirsiya Daişê li ser cîhanê bû. Hevserokê Daîreya Têkeliyan got êrişên dewleta Tirk bandoreke nênî li ser tekoşîna dijî çeteyên Daişê kir. Vê jî hişt erkên koalîsyona navneteweyî zehmettir bibe. Dibe ku Daişê ji vê rewşê sûdê werbigire û xwe ji nû ve birêxistin bike. Her wiha xebatên vegerandina malbatên Daişê ji kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo welatên wan didûmin. Zubeydullah spasiya xebatên şîniyên herêmê û saziyên ewlehî leşkerî û rêveberiyê ji bo têkbirina terorê kir û hêvî kir ku ewlehî û aramî li seranserî cîhanê û bi taybet li Sûrî misoger bibe. Di dawiyê de li gorî peymanekê radestkirina di navbera her du aliyan de 17 jin û 33 zarokên malbatên Daişê yên Tacikistanê radestê şandeya wî welatî hate kirin. Wezareta Karê Derve ya Dewletên Hêbûyên Amerîkayê diyar kir ku çeteyên dewleta Tirkiyeyê yên bi navê Artêşa Niştimaniya Sûriyeyê talankirinê di domîne her wiha gotin di nava girtîgehên çetan yên li Efrîn, Serêkanî û Ezazê de îşkence û kuştin pir zêde bûye. Wezareta Karê Derve ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê têkildarê rewşa mafên mirovan a Sûriya sala 2023 raporek amade kir. Di raporê de belgeyên fermî têkildarê kuştina hovane û derqanûnî, windakirin, îşkence ji alî hikûmeta Şamê û çeteyên dewleta Tirka dagirker û artêşa Tirk ve jî hatine bibîrxistin. Di raporê de hate gotin hikûmeta Şamê û dewleta Tirk tu tedbîr li hember kesên van sûcan dikin negirtine. Di raporê de hate ragandin ku komên nîv leşkeriyên hikûmeta Şamê gelek sûc, komkujî û kuştinên ketûber kirine, sivîl revandine li van dane û girtine. Di raporê de hate destnîşankirin ku çeteyên dewleta Tirka dagirker li Bakurê Sûriyê herî zêde sûc li dijî Kurd, Êzîdiyan û gelek sivîlan kirine. Derbarê bawerî û kêmneteweyan de lêpirsîn bi girtiyên Kurd re tên kirin û ji av û xwarinê tên mehrûm kirin. Her wiha ew çeteyan mal û milkên sivîlan desteser kirine, sivîlên girtî derbasî Tirkiyê kirine, zarokan kirine leşker, êrişê perestgeh kirine û wêran kirine.
هاتیه گوتن چتین ارتشا نیشتمانیا سوریه کو دولتا ترک پشکریا وان دکه ناهیلن سیویل مال و ملکین خو بکار بینن یان دما خواستن وی کی بکن جی دوی باجه بدن وان وزارت اشارت به گوهرتنا دموگرافیا هرما کو پرانیا وان کورد لینه جی هاتیه کرن وزارت در راپور خود جهدا نرخاندنا کمیته لپرسنیا نتوین یک بویا تیگلدار سوریه کلو ناوندین گرتنین ارتشا نیشتمانیا سوریه به تایبت لرجو سریکانی هوار کلیسه اشکنجه کشتن هنه ایریشن دولتا ترکا داگرکارین لدیج هرما باکور روشلات سوریه کو ده انجام ده گلک سیویل هاتنه کشتن زرارین مادی لبنیسازیا سیویل نخوشخانه و کارگاهان بون در راپور ده هاتن نرخاندن. گریدای مجاری کمیته لپرسنیان تیوین یک بویه و گلک ریخستنین مافین مروان راگهانده بکو رایادارین ترک لناوندین گرتنه ین ارتشان اجتماعی سوریه نه ده لپرسین و اشکنجه ده حاضرن. در راپورین ریخستنین سیویل ده هاته گوتن چتین ارتشان اجتماعی سوریه گرتن رواندن و لیدان جنین کرد لعفرین و سریکانی دومینن. بلی هر بکرنین وان چتین دولتا ترکیه من دوام کن چتین دولتا ترکیه داگیر کرد لعزازی بگولیان دوکس کشتن و جنازه وانجی شوطاندن. چتین دولتا ترکیه داگیر کرد بگولیان دوکس به هنجتا تیرلیا وان به تاقین عربیا سوهیه که آدار دهیه کشتن. دیمنین کو هاتنه بلاف کرن ده تیدیتن پشت کو چتین جبت الشامیه لسوکا باجر عزازی گولیان بردن دوکسان وان دکوژن آجر جی بردن جنازه وان. افکریارین در قانونی انچتیان مینا کریارین چتین داعش دما پیلوت اردنی معاذ الکسابس لناو باشر رقای بساخ شوطاندن تینه بیرامروان. هلبجارتن شهرداریان گشتی و د سه گولان ده بین الدارخصن آمده کاریان جبو وان هلبجارتنان اف دمک دست پیکریه گلک سازی و ریخصن بجداریا خواه یا لناوا هلبجارتنان رادگینن هر وها نامزدین خوش ایدی دیار دکن ایروژی پارتیا سوریا پیشروش او کمبونا جنانیا زنوبیا اتفاق خواه بجداریا لهلبجارتن راگهاندن. لسرانسری هریمیش بو هلبجارتنین شهرداریان آماده‌کاری تینه کرنه. دوی چارچوبه ده پارتیا سوریا پیشروژی و کمبونا جنانا زنوبیا به داخوانی که اتفاقا خویا هفبش آده هلبجارتن آنده راگهاندنه. داخوانی چه آلی بردفکا کمبونا جنانا زنوبیا غود العیس و هفسروکی پارتیا سوریا پیشروژی عبدالحمید المهباش فهات داینه. دسپیک هفسروکا پارتیا سوریا پیشروژی عبدالحمید المهباش خوی وها کد. اما که پارتیا سوریا پیشروژی و کمبونا جنانا زنوبیا دی بهفره و بنامزتین هفبش تفلی هلبجارتن شهردانین لهرمی ببینه. جبونی شانکرنا نامزتین خوشی امی پیش هلبجارتنا لدار بخنه و ناوی نامزتین کود هلبجارتنان ده بسر کتنه پیشکشی کمیسریا بلند هلبجارتنا بکنه. هر وها جبو اتفاق بریخستن و پارتین دن رجیاما دنه دا کو اف اتفاقا خوف رهتر بکنه. بردفکا کمبونا جنانا زنوبیا و دلعیز چی بال هاتک شاندنه سرولاجنین ده هلبجارتنان ده و اف تشتانی زمانه. بجداری آجنین لناوا وان هلبجارتنان مسوگری سرکفتنا وی ده هر واریده یه. یکم جار کل هریم هلبجارتنین وی آوائی تینل درخستنه. هلبت رولک گرینگی آجنان دید وان هلبجارتنان ده هبه. آرمانجا تبلیبونا موک جنجی او کورنگ جنی او هفسروکاتی بی دیار کرن و لسر بنگها دموکراتیک بونی هلبجارتنا پیک بیننه. بله کنگرستار او پارتیا کیت دموکراتیک په دیکو به اتفاق و تبلی هلبجارتنان ببن ایرو ریزجوین به پارتیین سیاسی را لدار خستن د جوینان ده نقاش لسر گرینگا هلبجارتنان او لدار خستنا وان یا دناوا وی دمیده هاته کرن لعالیه کدنجی و سبب پیش هلبجارتنا پیده یا لسینا وندین لباجر حسکی آجبو دست نشان کرنا نامزد خواه دست پی بکه. سه گلانه و هلبجارتنین گشتین شهرداریان لباکروشلات سوریه بیکورنه. جبوان هلبجارتنان گلک سازی ریخستن و پارتی کتن ناوا تفگری و آمده کاریان دکنه. دوی چارچوبه دا کنگراستار و پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده لحسکه ریزه جوین به پارتین سیاسی ری لدارخستنه. ده جوین آنده نقاش درباره آوائی لدارخستن و ریوه چونا هلبجارتنان هاته کرنه. بقى حسكي ده خسي
درباره مجاری ده هفسروکی اوفیساتی کلیین پیده سیهانو که دیبو آخوی و دیار کرکو اف هفدیتن جبو تقص کرنا گرینگی اهل بشارتنانن. حقوقي بلا ملت وريك شاندن جرانجيا في هالبجارتني تشقاسي ام بيجن باندورا و تايبت ام بيجن مسألة خدمة گزاري ده سیهانو که دیبو بانگ لگلی هرمی کرکو سیه گلانی بری خوابدن سر صندوقان و ببر پرسیارین خال هم بر پیش و روژا خرابن. هفسروک پارتی آشتیا دموکراتیکا کردستانی طلال محمد جی دیار کرکو اف هدیتن گلکی گرینگن. يعني هفديتنا ببارتيا كتيا ديمقراط بيادي وكونغرستار شخو بري وان وكي تحالفك وقدري فكريش بارتي سياسية نقاش هات كرن قالوا ام تشاوا كارن بهفدور داك من بارها البجارتنا جرينج او يعني نا يعني نونرين بارتيا هندري وان قائمات هبه جرينج تر تمثيلها حمو قلانتي هبه قال انه حمو بارتي سياسية رنگارنگ ادوان قائمات هبن وكارمن خدمتها شاراداريا خوب كن خدمتها او دبرا گو شاراداري تد هروها صبوي الباجر حسكي لسين ناوندان بيش هالبجارتنين دس نيشان كنا نامزتين بيدش بو هالبجارتنا الشاراتاركي ورالداخستن. دوان بيش هالبجارتنان دا شش برنامزتين بيدين كو قزنج ديكا وبنامزتا كونغراستار عنود بدرخان رلسر نابي اتفاقا بيدي كونغراستار بيشداري هالبجارتني ببن. ناوي برنامزتان وهايا ماجد دواس اسماعيل عمار أحمد الوقاعي لقمان خلف الحسن محمد سعود خليف عبد الله محمد أحمد الحمد وعبد العزيز سليمان علينا. لآلية كدن قانونا داباش كرناري ببريجي تياما دكرن هفسروكي دستي حقوق وعدالة مشل بالتركان لسر مجاري قوت نهاجي آمدكاريين قانونا داباش كرناري ببري تيكرن قانون و ددمکی کرد به تمام کرن و پیشکشی مجلس گلان دموکراتیک بکرن. لگوری قانونی و سینورین اداری هجمارا شاراداریان و هجمارا شینیان هر جیان گهه که بیتیار کرن. CPT ایرو راپورا خویا سالانه اشکره کرد سکرتری ریبری CPT هوگن آنی زمانکو بلاوان لسر تجریدا لی امرالیه یا او جنیز و دشوپینن ev gotinên rêveberiya CPT'yê di demekê de ye ku tecrîda mutlaq ketiye meha xwe ya sûhiştan û CPT'ye rapora xwe ya têkildarî serdana li Îmraliyê eşkere nekiriye piştî ev qas gotinên bi guman pirsa gelo CPT çi ji gelê Kurd ve dişêre derdikeve. Komîteya Pêşîgirtina Leşkenceyî ya Konseya Ewropayê CPT rapora xwe ya salana li Parlamentoya Ewropayê ya li Brukselê eşkere kir. Di civîna çapamaniyê de nûçeganê selektîvî rewşa Îmraliyê û rewşa rêbirapû pirsî. Lê li serveyekê sekreterê geştiya CPT Hiyoshi Twind bersiveke şîn berneda. Hiyoshi Twind bêyî ku qala serdana xwe ya berê bike gotin avê serrayedarên Tirkiye û got. Her gava ku em serdana Tirkiye dikin li ser van pirsgirêkan em bireyadarên Tirkiye re dikevin nava diyalogê. Her çi qasî CPT rayedarên dewleta Tirka faşîst weke berpirsiyar nîşan dide jî lê erka serekeya ku rewşa rêbirapû zelal bike li ser milê CPT'ye. Ji ber bê helwestiya CPT de jî de mutlaq kete meha 38 Herî Dawîdî 25 Adara 2021 de birayê rêbirapû Muhammed Öcalan biriya telefûnê pê re axivî bû. Lê ew pêwendî jî di nîvî de hatibû qutkirin. Piştî wê jî hetan hatû agahî ji rêbirapû nayê girtin. Lê tevî vê jî CPT hetan ha ne rewşa Îmraliyê ne jî rapora xwe ya têkildarê serdana li Îmraliyê ya sala 2022 ne eşkere nekiriye. Li ser pirsa çima rewşa rêbirapû nayê zelal kirinê şî Twind wiha got. Yê biryarê bide bê rapor kengî bêweşandin. Rayedarên Tirkiyeyê hefteya derbasbûyî komîteya me bi parêzerên Birêz Öcalan re hevdîtin kir. Mijareke ku bala me li ser e, dema me guncav dît serdana me ya têkildarê vê pirsgirêkê wê pêk were. Lê van gotinên rêveberên CPT fikarên gelê Kurd û dostên gelê Kurd yên li ser rewşa rêbirapû zêdetir kir. Ji ber ku sibata 2024 jî CPT çû Tirkiyê lê serdana Îmraliyê nekiribû.
جوانین کانتونا شبو افرینی جبو پیک آنینا آزادی فیزیکی یا ریبر اپو بانگا بلدگیران تکوشینی کرنو گوتن جوان ستونی شورشینه. به دروشمه بروحی جوانان امی کمپلوی بداوی بکن او جنگ آزادی سر بخن تفگیر جوانین شورشگر یا سوریه یا کانتونا افرین و شعبای کنفرانسک لسر تکوشینا جوانان آجبو ریبر اپول دارخست. اندام ریبریا دستیا جوانان او ورزش یا کانتونا افرین و شعبای امین حاج عبدو پرسپکتیفین ریبر اپو ین لسر جوانان او رولا وان دا آوکرنا جواکی ده ماف او ارکی وان خواندن. پشتره هفسروک مجلسا کانتونا افرین او شعبای بکر علو آخوی و گوت همو دولت دخوازن لگوری برجمندین خوین طیبت تف بگرن لی به اراده جوانان امی بسر بکوین. باشی جوانان ده نقاشن خود دستنشان کرن کو جوان ستونین شورش او هیزا دینامیکا جواکینه کو بوان سرکفتن مسوگرده به. جوانان گوتن بیک آنینا آزادیا فیزیکا ریبر اپو ارکیوانه. هپه جناسنامه دو گریلین کل گاری شهید بونه اشکره کرو گوت هفرین ما آرارات و زین جبو آزادیا گلیمه با آوه فدایی شرکرین بون میناکا بربچاو ین ملیتان جن یا آپوی. ناوەندەرە گەهاندن و شەپەمەنیە هەپەگی ناسنامەیە دوگری لاین شەهید هەشکرە کرد. هەپەگی ددا خویان یاخۆیان نویسکی دەگوت. هەڤرین مە ئەرارات هەرەکول و زین زاگرۆ سێدیەکی نیسانە 2024 لە هەرێما گاری شەهید بوون. هەپەگی لەسەر کەسایەتە شەهیدان وەها گوت. هەڤرین مە ئەرارات و زین ژناوەندن گرین گینە بەرخۆدانی گین کوردستانی وان ئۆ کۆبانی تەڤلی ناوەڕەفین گریلا بوون. جبو آزادیا گلیمه با اوایکی فدای شرکرن بونه میناکین بربچاوین میلیتانیا جنی آپویی. هفرین ما آرارات و زین کولگل قادانتی کوشیان لدورا کولی بونه دو پاراستنا خطا آزادیا جنی ده بسرکتن و مهراخوال دیروکامه تی کوشینیدان. هپگی دیار کر که اویتی کوشینا شهید آرارات و زین حتی سرکفتنی بدومینن و جماوات شهیدان را سرساقی خوسته. لگوری دا خویانی هپگین ناسنامه گریلاین شهید وهایه. سیبل دنیز بناسنا و ارارت هرکول لوانی جدایک بویا یکی نیسان 2024 لگاری شهید بو. او گلی حسو بناسنا و زین زاگروس لکوبانی جدایک بویا یکی نیسان 2024 لگاری شهید بو. رژیم فاشیستی اردوغان هول ده به سردان او امضا کردن چند پیمان بازرگانی لگل عراقی بغداد جبو خب کار بینه داخوازن اردوغان یا جبو عراقی لکلکا وان به پک کره بکه و نوا شر راستی برتکان هات هزین سیاسیین عراقی حکومت ولات هشار کردن و گوتن بجداربونا شری لگل پارتیا کارکرین کردستان پککی و عراقی بخه نوا شرکی پرخراب. دولتا ترک هیوی دگر کو عراق بک شریک خوی شری لدیجی پارتیا کارکرین کردستان پکک لی اف یک جالیه هزین سیاسی و کومین چکدار این عراقی و هاترد کرن آلیین سیاسی این عراقی هشیاری دان کو عراق و بتو آوایی جبو برجواندین ترکیه بشداری شری لدیجی پکک نبه جبر کو افشر و عراق بر بشرکی گران یه خراب و ببه چافکانی این عراقی دست نیشان کر کو مجار اولهیه نهات اری کرن جبر ویه که و کمیته اولهیه ورا آواکرن کولی ناوی مجاری کورتر بکه. اردوغان دوشم آبوری سردان بغدای و پشت رجی هولی ریکر دوی سردانه ده جه اساسی 27 خالان لسر 26 خالان لحف کرن پیکات او خال بری هاتبون آماده کرن. شیورمند سروک وزیر عراقی صباحان الملا جیاد گوتبو کورش نویسا کو هاتیه آماده کرن جبلی مجارا لحف کرنا اولهی بی آستنگی هاتیه اری کرن. چافکانیان دیار کر کو دمجارا اولهیه ده کو ترکیه آماده کربو داخواز هاتبو کرن کو عراق دستوری بده پارتیا دموکرات کردستان پدکه کو لسرانسری خاکا کو پککه لی هیه تف بگره و بگهجه سینور سوریه. چافکانیان دست نیشان کر کو کومین گریدای ایرانی اف مجار جبنی ورد کرنه و هشیاری دانه کو ترکیه دیوکه هزکه هفرکه و درباسی خاکا عراقی نبه. اندام کوالسیونا الفتح علي الفتلاوي شاري دولتا تركو پدكي يلي دجي پككي رد كر و دست نشان كر
کو عراق جوی شری تو سوده ورناگره. هر وها تقص کر کو دوسیا اولهیه یا دنافبرا انقره و بغداد ده نای کنترل کرن جبر کو پککه لسر و برکه برفره سروره و پر باش اردنیگاریا هریمه و خطریا وین آستکه. اندامی دیوانا سروکاتیا تفگیرا آزادی حسین کرکوکی لسر سردانا سروکماری دولت ترکیه داگیرکر اردوغان اجبو عراقی گود سردانا جبو عراقی جبو گلی و مینا حقارت کیه جه چافدرین سیاسی ین جبو شوری کردستان جی نیاز حمد جی بالچانت سر ناورکو هفدتین او آنی زمان کو اردوغان لعراقی تشتا کو دخواست به دست نخستیه. لسر سردانا شف رژیم فاشیست اردوغان اجبو عراق و باشور کردستانی آلیان کردستانی و دموکرات ببرتکن. اندام دیوان سروکاتیا تفگرا آزادی حسین کرکوکی لسر سردانا سروکماری ترک اردوغان اجبو عراقی نرخاندن گر. حسین کرکوکی دیار کر کو سردانا اردوغان اجبو عراقی حقارتک لگل و دولتیه و گوت جبر کو هزین ترکیه به دجواری خاکا هریما باشور کردستان و عراقی بمباران دکه. کرکوکی بالکشاند لسر بارگهن لشکریین کو دولتا ترکیه لسر خاکاوی آوا دکه و آنی زمان افجی لگوری یاسای ناف دولتی بم پیکرنا سروریا ولاتک دنه. دوی چارچووه ده کرکوکی آنی زمان دولتا ترک و اردوغان به اشکریه داخواز دکن کو پارزگهن موصل و حلبه و گرینن سر خاکا ترکیه و اخافتنا خو و هفداوی کر. بویسته همو هزین سیاسی و سردانا اردوغان رد بکن و طول هفکرنک لگل دولتا ترک ده نکن و نکوین ده خزمتا ویده. درباری همان مجاره ده جچافدیر سیاسی ین جباشور کردستانی نیاز حمید جی آخوی و بالکشاند لسر ناوروکا هفدیتنان. نیاز حمید دیار کر کو ارمانجا سرکه یا سردانا اردوغان او بو کو حکومت عراقی جی بشداری شری لدجی پککه بکه و افتشت آنی زمان بویره دخواست کریزا خویا هندورین چاره سر بکه. لی اردوغان لعراقی تشتا دخواست تام به دست نخستیه. چافدیر سیاسی نیاز حمید دازانین دبکو عراق ده آلیه استخباراتی ده هم پیوندی چکره به لی ده آلیه شری لدجی پککه ده دستک ندا ترکیه. هر وها احتمال که مزن پیامین هاتن اری کرنجی دبکو پراتیکین هبن. لآلیه کی دنجی ملایم باشور کردستانی بر تکنیشانی ایریشن داگرکریه ین دولتا ترکیه دان و بانگل حکومتا هرمی کرن. اولداران دیار کرن که دولتا ترکا داگرکر جبلی کشتنا سویلان خوزای کردستان جی تالان دکه و گوتن. جبر ایریشان دارستان دشوتن دوی حکومتا باشور ریل بر ایریشان بگره. بلی بینرین هیچم لبردگیشین داویا بلتن آخوی داویا روشو دویجین حتی جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا با خیر و خوشیه ده ارشاد و بختار بند.